solo na inyamba malo sira hutu ina vena vede. Hani malo timoruan sira he mundo toma, ano liliu vai musar teres no susar heliur, no teres no susar era timor. Hamu te fale ho hau am Venâncio Perreira e o programa Lia Maxoin ho Jesuita Sira. Malo do sira na cita teniona kat tama ona va primeiro domingo e tempo quaresmanien e dia 26 de fevereiro 2023. Evangelho foi de São Mateus, hatuir hanesane. E a tempo na ba, Espírito Santo, Lord Jesus, barai fuik maran atu demônio babeurnia. Jesus halu zezun loron hat nulo, kalan hat nulo, liutihan ni hamlaha. Babeurnai hak pesik pania hodidehan. O maromak oansa, dehan bafatu kirakne, atu sira nak filak bapaun. Jesus dehan bania, hakerek nani zona, e mamoris lao so ai hande, me beholi a fuan sira hutu, lebe sayu si maromak futar ibon. Demônio lorinia, batau iha, templo tutun, dehan, o maromak oansa, soe antok bakrai, basta hakerek nani zona, maromak seha norin, ni anju sira, konabá o, sira se simo o, iha sira liman. Ketahalo o ni ain baku bafatu kruma. Jesus tatan dehan, hakerek mos nani zona, ketababeur o ni anain o ni maromak. Demônio lori fale nia baforro a septebezida. Hatudu tiha reino hotu mundo nien, hamutu ho nia riku soin tomak, diabo dehan. Hau fo buat sira ne hotu bao, karek o hakneak adora hau. Jesus satan dehan, sai husine satanas, basa hakerek nanis adora deed oni nain, oni maromak. Bania mesak deed, mak ohasai, oni hamula. Nune demônio husik tiha, Jesus, ainda sira mai queres servir Jesus. Hamau alim bifeton dobe sira hotu lia maxoin. Maluk sira Jesus it hetan tentação dala tolo. Iha nível dala tolo. Iha hano embalo di hanesane iha primeira parte né. Diabo Lord Jesus naquele Lord Jesus nia maneira babeur né. Hole nível level né. Babeur na inha basic bania hudi dihan o maromak wansa dihan bafatuk sira ne atu sira nak filak bapang. Tentação liu si hahan, liu si gosto nanal nian, liu si gosto isig nian. Na, ihe tine tempo be quaresma ne, cuidado ho itena nanal, cuidado ho hahan sira be, enak ne, gosto ne, hahan sira mida ne. Tambo sira mida ne, mas bela hasa itena tensão, hasa itena ramida, hasa itena colesterol. Nebe, botida jejum, botida penitência, sabe? Botia aqui espiritualmente e humanamente e mos dia que de saúde. Nebe que tatau atuhalo jejum durante o tempo quaresma, né? Diabo intenta roubar bot gosto na nal ibunia. Tu então fala mais Jesus dihambania. Uma moris lá hoje tu se mundo né, mas vemos o senhor romano futar lefuan. Então convida ita a tu le evangelho. Loron. 1, 2, 3 minutos. 5 minutos. Penitência makita ne halo ita to santifica teniang umaromani futar lefuan. Tu fila falmai dihantan. Demônio Lord Jesus vai a tempo de tutun dehan o maroma kwansa soy antok bakrai. Pasah karak nani zona maroma sei hanorin anju sira konabá o sira sei simo o e sira liman. Ketahalo o ni ain baku bafatu krum. Jesus satan fali dehan. Hakerek mos nani zona ketababeur o ni nain o ni maroma. Kata ketababeur maroma. Diabo kababeur. Na ita gosta babeur malo. Na ita gosta estraga malo. Na ita gosta dudu malo baklot. Ita gosta menyudutkan malo. Kata babeur malo, kata estraga malo. Na iha tempo quaresma ita buka atau la husi kita niang atau dia babeur, ita mas dapat babeur e Marcelo. Tu irmai demônio lori fala Jesus baforro hasta tebres ida. Na hodi tudo tiha reino hotu ba mundo. Jesus começa a usar ona buat mundo neniang rikussoin hamoto ko rikussoin hau fo buat sira ne hotu ba o karek o haknek adora hau na tempo quaresma cuidado batida na osan batida osamiang osamuting buat sira mundo neniang diabo tama ho idane relógio osamia relógio mais Inglaterra mai sira ne ba esticado buat sira dia mai vita hanoi
buat tidak be simplicidade, né? Kesederhanaan, nataton deh, né? Dali ka fal bido bori tem karu-karung, tem baton karu-karung, buat sira be dekorativa, buat sira física, buat sira isinian, né? Kari kita buka tu menos. Laos art, lá dia ainda art tidak. Mas vê quando buat sene haluan de fala essência, existência tem ani, tem ser humano nia na bem que dimensão divina, né? Lakon, e te buka tu reflete, te buka tu reflete. Diabo intenta Jesus, o rico soi em mundo nia. Então se intenta malo, o buat rico soi em mundo nia, osan, o buat kira né? Osan lakon, osan dama, osan ba aeroporto, nunca resolve. Kilat, buat mundo nia. Rai osan ia bara, rai kilat ia buat tidak lehut. Diabo convida ita, Jesus convida ita, da bela banata tuir, da bela rona, diabo nia, tentação, diabo nia convite ser, né? Concentra para Jesus, na tuir mais Jesus também sai o sene Satanás, basta querer na zona, adora det oni nain oni maroma, bania mesak det, mak o hasai oni hamula, da bela adora diabo. Santo Padre Francisco diz que hawa está cara fahe. E amores e botruane. Se ita la adora na maroma, ita adora diabo. Nah, diabo beltamo si osan, beltamo si posição, beltamo si kilat, beltamo si cadeli mian brincos mian também uma barbara gosta cadeli mian bobo né brincos sira. Buat essa a beleza italiana ok, mas vê halo ita la lori ita to maroma, então ita bucato ses an dia usi tentação de abonia serna bem e tá só ela loro ita memórias hado seja vai emi domingo da libertação ida liberta ita usi tentação de abonia seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.